أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ما شاء الله فإن حزب الله هم الغالبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلقنا وهدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam haray mi hiwrike on kala ka hikkorɗon e hoore leydi allahu ndi iɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu jaɓan en ko wonɗen e horude kon o jaɓana en ko wonɗen e juulude kon o jaɓana en ko wonɗen e jangude kon en toriki allah yo allahu waɗu en horuɓe wata waɗu en ñallirɓe en toriki allah yo allahu maran en ko wonɗen e gollude ɗo ha o yoɓoya en joddi horuɗo suumaye nde tawno non joddi horuɗo suumaye no kanko allah holliri non anda embere muɗum si wona kanko allahu subhanahu wa ta'ala haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala o taguɗo e moƴƴi e meɗen waɗi en julɓe waɗi en ɓiɓɓe adam waɗi en jeyaɓe e mofte nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hiɗen juula e nelaɗo meɗen tedduɗo ɓurnaɗo ko allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi musidɓe julɓe tedduɓe o bandirawo mo nanɗen no janga ɗo hankiwo handewo ko bandirawo siɗɗo meɗen
pullo fu tawano meɗen alhamdulillahi rabbil alamin himo wakkili fota en nani ɗo ko jangi kon enen kadi sen wakkilike inchallahu taala woday ko wawuɗen haray ko waɗi ɗardinirɗen ɗum ɗo no gasa woɓɓe ko kañum haray no yi Allah e jentingol ko sonnajo woni jangude kono ala kulli halin ko fiyo sonnaɓe ɓen kañum kadi buyyo heɓu courage anden si en jangi en waway bi idnillahi taala haray no andirɗon noon hiɗen faala jokkitagol inchallahu taala dars meɗen on ko yowodiri kon e firugol o ɗo suratul baqara berwo ko allahu tabaraka wa taala andintini en inchallahu taala yewten fi muɗum en fuɗɗino hankin en wawno arugol tawi hiɗen yewtude qissa hakkunde allahu subhanahu wa ta'ala e ɓeɗo bani israiliyankoɓe yimɓe alyahud e yewtino bani israil ko ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen wani leñol iwrugol ngol e annabi yaquba alayhissalam donc jon noon hiɗen ka hakkunde maɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala yewtuɗen ko honno allahu on sifori ko honno o dandirnoɓe fir'aun yewtuɗen taho ko honno wonno hakkunde fir'auna e banu israil ko honno kadi allahu on dandirno banu israila bone fir'aun ko honno kadi o ari o feerirani ɓe cagol ngol ɓe lumbi on sayi o halki fir'auna e konu muɗum idan yewtuɗen ha ka allahu subhanahu wa ta'ala ka aya 54 ko ɗum woni 45 maɗum wiyen 54 54 acce hakke 54 ka pular meɗen ko ɗum woni aya 54 ka suratul baqara ko ɗon darinoɗen hanki yani ko ɗon wonɗen fuɗɗitade hande ka aya 54 ko ɗon wonɗen fuɗɗitade hande e yewtuɗen ha ka allahu jalla jalaluhu o wi'ani en ɗon innahu no kanko allah huwa tawwabu ko kanko woni jaɓowo tububuye arrahimu yurmeteɗo kanko allah hande haray hiɗen fuɗɗitade inchallahu ta'ala hande haray hiɗen faala fuɗɗitagol inchallahu ta'ala ka allahu tabaraka wa ta'ala wi ɗon بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله دالي وإذ قلتم جانتين دي تمان دي أنون يمبي بنو إسرائيليان كوبي بي دون عندي ويودن دو الله عندين تنا وني اليهودا بي فوندي نوبي بي فوندي نلالو صلى الله عليه وسلم ها بي فوندي بي كواندن دو هنده أربي بي يوندن ينده ها وون بي دو Allah no andintinde be ko o feƴƴindinno e mantasoroɓe maɓɓe ɓe ko feƴƴindinno e leñol maɓɓe ngol fewndo annabi Musa alayhissalam e fewndo annabaɓe go'o kono ɗo ko fewndo annabi Musa Allah woni ɓe andintinde innugol awa si tawi onon fewndiɓe hande ɓen o yeddilan ande de mi moƴƴinoke e aranɓe moɗon ɓen ko ɗum waɗi onon si ɗon wooda hande si tawi woni onon ɗo on salike jaɓangollan o nelaɗo am momi immini e moɗon Muhammad si tawi on salike jaɓangollan alqur'an haray faame dey min on kam mi waɗanino on ko tawata on hanano lay yeddude ko ɗum Allah woni yewtugol ɓe ɗo e yewti ko honno Allah moƴƴori e ɓe hankin e yewti ɗum Allah dandi ɓe bone fir'aun dandi ɓe boneji ɗin fo kono ndaare ɗo o ko honno Allahu subhanahu wa ta'ala ko honno ɓeɗo ɓe yoɓiri hombo ɓe yoɓiri Allah subhanahu wa ta'ala banu Israil haray ɗo en fiɗɗide ɗo mi andintina on fi paykoye meɗen koye telmile no wowɗen hollirde noon vidéo ji ɗin no gasa haray en faltake yewtugol ñande o ñande kono haray do iɗen udditi dambugal ngal hiɗen tori jama on ballal yimɓe ɓen wakkilike moƴƴa kono ha joni hino manki ko faala ɗen waɗude ko mo devi mo jonna ɗen on en hewtali mo taho jon noon hande ɗe waɗi dow ga numéro ji ɗin Orange Money on Sénégal Orange Money on Guinée numéro men Zelle américain e Kutizop kadi e kaño toon foppuno ka hoore vidéo ɗo si on ɗibbi tun sengo dow vidéo on o yiyay ɗum fo muɗum kala faalaɗo wallitagol ɓe inchallahu taala haray dambugal ngal no udditi nde tawno haray ɓeɗo ko hanaɓe wallitede ɗo en feƴƴude taw fuɗɗitagol darse meɗen gon ko ɗum ɗo mi faleteno andintinde en taw e hino pay koye ɗo no andirɗon ɗon e hino kay mittanayi volume o fita en confiso e hino pay koye ɗo haray ko kamɓe ni donc wiwɗen en faala sanzangol ɓeɗo kaɓe woni ɗo haray kala faalaɗo contribugol si vidéo on ɗo gasi maɗum hay joni ɗo hiɗon wawi darude
so yi ay dow on yi'ay ɗon numéro orange money on e numéro zelji ɗin e kutisop on fo haray no newori kala no wawɗon waɗirde inchallahu taala si tawi kat ɗum ɗon fo newaki ɗon wawi men addande message ka plus 1 347 523 30 07 acce noon hakke woɓɓe no hanki numéroji ɗin no yaawi kono son ƴawi kawre vidéo on yiyay ko ɗon ɓuuri yawde arten ka alqur'ana meɗen allahu subhanahu wa ta'ala ɓay o dandi banu israila bone fir'aun o halki gaño maɓɓe on o addiɓe non joni o inni haray on ande yewtuno ko honno ɓe moƴƴinirno ngaari ndin ɓe rewi ndi ɓay allahu on arti o wi joni yoɓe warindir wonkiji maɓɓe ɗin yoɓe warindir ɓe itta yani ɓe tuuba ka allah subhanahu wa ta'ala mayɓe ɗo wo yani shahid ɓe jaɓanama hedditiɓe ɗo wo kañum kadi ɓe jaɓanama tububuye maɓɓe o ɓe waɗi ɗum ɗon ha ɓe gayni jon noon allahu subhanahu wa ta'ala o wi'en ɗo wa id qultum andite tuma nde wiwno ɗon kadi onon banu israiliyankoɓe yani mantasoroɓe moɗon wodunoɓe ɓen fewɗo annabi musa janti tuma nde ɓe wi'uno ya musa ko ayyo musa lan nu'mina laka menen dey men wawatama gomɗinande ko ko adduɗa ɗo o nde deftere ma tawrata ko ko addanɗa men ɗo wiwɗa ko peewal men wawatama gomɗinande ɗum ɗo hatta nara allaha ha men yi'ira allah ha men yira allah gite amen ɗen jaharatan e kene pettan subhanallah allah halkan ɗon banu israil allah nulan ɗon annabi musa ittan ɗo on waɗede maccangan kaku allahu yamirɗo on yafaniɗo on ko rewɗon ngaari nin kon wi on ha joni on wawata gomɗinde si on yi'ali allah ndare ko banu israil landi annabi musa ko ɗum waɗi senaɗon sallah sallam maki yo allahu yaafo o ɓeydana annabi musa martaba e teddungal o soñjama o ɓittinama ka aduna ɗo ɓuri kamɓe ko ɓe ɓittinako ndaare ɓe no lando annabajo allah on ɓenni musa fi kala ɗum ɗo fo waɗi menen min wata jaɓande makko ko wonɗa wolde ɗo hatta nara allaha jahara ha min yira allah gite amen ɗen e kene pettan subhanallah on say allahu subhanahu wa ta'ala allah daali ɓayɓe wowli ɗum fa akhadhatkum sa'iqatu nangi on say ha cango mayde gon wa antum tay onon tanzuruna hiɗon dari hiɗon dara fiyen faamu oɗo aya ko ma yalten ka suratul baqara ɗo ƴetten seeɗa ka suratul ma'ida e no gasa kadi ka suratul a'raf ƴetten ɗon seeɗa tun fi yen faamu ko fi hon ɗum allah subhanahu wa ta'ala woni yewtugol ɗen ɗo iɗon andi annabi musa si ɗon manditi ko yewtuɗen kon hankin ɓayti ɓe yahi ka fello ka allah nulannoɓe ton ɓe wonoy ton balɗe 40 ɓe ari ɓe tawi yimɓe maɓɓe ɓe moƴƴini ngaari ndin ɓe andi joni ɓe bonni jonnon ɓe wi annabi musa o landi allah rendez-vous fi hon ɗum fi piiji ɗiɗi go'o fi yo ɓe yahu ɓe eskizo ka allah subhanahu wa ta'ala ɓe tuba ɓe rutto ka allah fiyo annabi musa naɓor woɓɓe go kadi ɓe yaha ɓe jento ko allah e annabi musa woni yewtude kon fi hon ɗum fiyo ɓe hoolo awa par ce que sattaniɓe hoolagol allah subhanahu wa ta'ala ndarugol tun si tawi allah waɗay ɓe jaɓa ɓe gomɗina jonnon allah tabaraka wa ta'ala o accepti rendez-vous o jonni annabi musa eni deuxiéme rendez-vous on faami fiyo arɓe fotta jonnon kamɓe woni ari ɗon allah daali subhanahu wa ta'ala ko sotoɗa araf allah daali wahtara musa qawmahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum arrajfatu qala law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u bina in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin wa anta khairul ghafirin allah daali annabi musa iɗon andi banu israila ko ɓe ɓiɓɓe 12 wonno ɓiɓɓe worɓe jeyaɓe ka annabi yaquba alayhissalam jonnon ɓeɗo fo ɓe jiidino mo kala maɓɓe heɓi ɓiɓɓe taniraɓe jatiraɓe donc ɓe woni joni gori 12 babajo kala woni gorol ko wiyeten ko ka meɗen musidal wi'en joni muside 12 awa fino famiren annabi musa non ɗo
ɓay o fokkiti yiidogo e Allah subhanahu wa ta'ala o suɓi golor kala ma ɗum musidal kala o suɓi ɗon yimɓe ɓuraɓe hoolede ɓe moko baɓe ɓen ɗon on faami ko ɗum woni Allah wi o suɓi worɓe 50 ɓuranoɓe hoolede ɓen nden nyande e banu Israil e leñol kala yani e ɓen ɗin goni 12 moko ba o ƴetti ɗon moko baɓe ɓuraɓe hoolede e gorol kala on ni mahi yaden ka Allahu subhanahu wa ta'ala sey yahi nanon andon ko muni wolande on ko wona fenande ko ɗo non Allah daali ɓayɓe ari nde ɓe hewtuno non ɗo ko ɗo non Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtide annabi Musa tay ɓeɗo hiɓe dari hiɓe nanude ko wona yewtede kon ɓe andi pellet Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtidi Allah yani annabi Musa o yewtidi Allahu tabaraka wa ta'ala on say Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo yani ɓayɓe nani ɗum ɗo ɓe darti non handen kadi annabi Musa ko ɗum waɗi si ɓe halka yani ɓe halkaka me ɓe wara ɗon ɓeɗo 50 yawnoɓe wi'aɓe ko ɓeɗo hoola woɓɓe wi ɓeɗo ɓe rewano ngaari nin to dini wi'uɗe rewano hanki kono ɓe fanki bude ɓe wowlali karmakoɓe go wi ko ɗum ɗo wanno ha Allahu on o wari ɓe ɗon yani o itmini ha cango ko wara ɓe taho ɓe wuri toynogo en yewtoya ɗum joni mais wiwɗen woɓɓe karmakoɓe go wi ko pasque ɓe wowlanano ɓeya yoɓe accu ɓe haɗano ɓe kamɓe ɓe rewali ngaari ndin kono ɓe haɗano wonnoɓe rewde ngaari ndin kadi yo accu karmakoɓe go yaari ɗon firugol aya on woɓɓe go wi la ɓe rewno ngaari ndin kamɓe kadi kono ɓe tuubuno ɓe rutti ɓayen yewtike ɓe en yewti hari Allah wino ɓe wari nder donc ɓe tawano hedditiɓe ɓen ɓe warano ka ɓen ka tuubugol fewno ka gereɗa woɓɓe go inni la wona sabu ɗum ɗon ala kulli halin hari ko moko baɓe kono ko honɗum waɗi ha Allahu on immini ha cango e maɓɓe ko ɗum falɗe yewtugo karmakoɓe ɓen wi ko ɓuri jiccude kon ko ɓeɗo ɓayti ɓe yahi ha ɓe hewti ɗon ɓe yewtidi Allah subhanahu wa ta'ala ko on say non ɓe wi kamɓe hoolaɓe moɓaɓe ɗon ɓen ɓe yi annabi Musa yewtidi e Allah ɓe andi ko gonga ɓen ni gasi men nani hito makko kono Musa menen awata ittugol men ka ɓeygureji amen adda men ɗo wi'ayo men yilto men hoota men seeditanoyo muside ɗen ton wonde mako gonga ko adduɗa kon men wata hoolagol ɗum si men yiyali Allah men nani hito goɗɗum kono men hoolaki subhanallah ko ma ɓe yi'a Allah jahara jonnon hiɗon andi annabi Musa ko ɓe atino arde kamɓe ko balɗe 50 fiyen faamu ɓe landino Allah est ce que miɗo wawma yiwde newno nan mi yi'a Allah inni a watala yiwde o ko annabajo landorno par politesse on faami fi tun yo ɓerde maɓɓe nden yoɓe wonu jon ɓe yi Allah par ce que ɓe heɓi opportunité yottugolle Allah kamɓe annabi Musa ɗum kaka arano ɓe landinoɓe Allah accuɓe yiyaɓe mais ɓeɗo kamɓe ko ɓe wowliri kon na politesse ko impolitesse accon hakke haala kam ça fait ko hollugol awa menen si min yaari Allah men hooltako haray nafa ala ko ardanɗe siɗa faala men jaɓu ɗum ɗo men hoolo ɓay o wowli anni ko kanko wowli joni yo tippo men yamu subhanallah karama koɓe go wi ko sabu ɗum ɗo ɓayti ɓe inni lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara on say Allah tabaraka wa ta'ala o tay joni ko ma o halkaɓe on say Allah immini ha cango ɓe wi ko Jibril ha cuno walla ko malaikajo ɓe mayiri goto ɓe fop maɓɓe ɓe yiya oɗa darike maayi ɓe yiya oɗo maayi oɗa kañum kadi walo maaya ko non ɓe mayiri ha ɓe lanni ɓe fo kaɓe dari ɗon kaɓe yahi ɗon joni yewtidugol e Allah tale ko naɓunoɓe ko imminanoɓe yoɓe yahu ɓe yiya ɓe hoolo ɓe ara ɓe yewtito ɓe gure maɓɓe nde yimɓe maɓɓe ɓen muside maɓɓe ɗen fiyo ɓen ɗon gomɗina awa ko annabi Musa wolta ko jonnon ɓayti ɓe halkama ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala annabi Musa dari non o dari non ɓeɗo tan yejjitu fe'inangollen vidéo inchallah annabi Musa alayhi salam ɓe dari non ɓe dari joni ɓe dari yani ɓeɗo ɓe dari ɓe dari ɓeɗo fu walike maayi ɓe ɓanti ɓe fewti Allahu subhanahu wa ta'ala ɓenni Allah ko min suɓi ɓeɗo inni yo ɓen ardu ko ɓeɗo ɓura hoolede e banu Israil fewndo hande ko ɓeɗo ɓura jaɓanede ton ko ɓeɗo ɓura nananede
Allah si tawi woni a wari ɓeɗo hande min mi hooti min tun ɓe landoy kela honto ɓe yadunoɗaɓe minni ɓen ɓe walike ɓe maayi haray mi heɓata hande kadi goto jaɓanowola ɓenni an Allah joma on a yaadu e mawɓe amen ɓen moko baɓe amen ɓen tawi ala ko waɗa sina warugol ɓen ko ɗum o waɗi amenen men hoolotako annabi Musa landoriɗo kadi Allah needi e hikma ɓe inni mi torikema Allah wurnitanan ɓeɗo wota ƴettitanan ɓeɗo ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala dalika Qur'an annabi Musa ɓe maki qala rabbi joma an law shi'ita ɗo kaka suratul a'rafi wonɗen wiwɗen en yaltay ka baqara seeɗa fiyen faamu par ce que aya jalɓuɗanoɗen ko yaadayɗe fiyo faamo moƴƴa ɓayti ɓe halkama ɗon andi ɓe ni ɓe gomɗinta ha ɓe yiya Allah ɗum metti Allah ha o immini ha cango e maɓɓe ɓe fop maɓɓe kamɓe 50 suɓanoɓe ɓe wi'a ko moko baɓɓe ɓe fop maɓɓe ɓe mayiri goto goto ko ɗum Allah inni ɗo o ɓe mayi tawi kamɓe yanzuruna hiɓe ndara jonnon annabi Musa o wi Allah rabbi jomi an law shi'ita siɗa falano ahalaktahum a halkayno ɓe min qablu ko ati fewndo tun ɓe rewi ngaari ndin ɓay hariɗa andi ɓe hiɗa sutinoɓe min hari mi ala ton kono an Allah hariɗa ton siɗa falano ko ɗon halkaynoɗa ɓe kono joni a halkali ɓe ton a warali ɓe ton siɗa falano hay min wa iyaya hay min a waraynolan on say tikkere nden no wawnolan nangude joni noon o wi eka kami addi ɓe ɗo Allah mi tori mi jeeji ɓe accu men arda men ari ko ɗo no warantalan ɓe ɗo mi hota mi yoya honnu yimɓe men annabi Musa maki atuhlikuna e a wari ray men bima fa'ala sufaha'u sabu bone ko waɗi kon ɓen jofoɓe amen ɓen ɗaytuɓe amen ko ɗum woni ɗo ɗaytuɓe ɓen ko ɓe wi'uɓe ɗo lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara ɓen gomɗinantama ha min yiya Allah e kene pettan ɓeɗo ko komoyagal ko jofoyagal ɓeɗo ɓe ala hakkil ɓe timma sina ɗum ɓe wiyata ko ma ɓe yiya Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗani ɓe piiji ko ɓe holloro Allah no woodi moƴƴinnoɓe ngaari ndin gomɗini ndin rewi ndi hiɓe andi le wona ndin dandi ɓe bone fir'aun wona ndin itti ɓe e lorra ko ɓe wonno kon ɓeɗo kadi ko jofoɓe ko komoɓe ko ɗaytuɓe ni ɗum waɗi si annabi Musa alayhi salam maki ɗo ɓe maki a tohlikuna e jawma halkiray men a wariray men bima fa'ala sufaha'u minna sabu konko waɗi jofoɓe amen ɓen in hiya ɗum ɗo wonali illa fitnatuka o bone ko waɗi ɗo fo wonali sina fitna ma tudillu biha man tashau hiɗa majjinira ɗum on mo falaɗa majjinde wa tahdi hiɗa fewna kadi man tashau on mo falaɗa fewnude annabi Musa maki anta waliyuna ko an woni joma amen heftuɗo programme ji amen ɗin fop ko an Allah woni controlude min tori kema no mi tori kema Allah faghfir lana warhamna yafano men ko ɓe bonni kon konngol ko ɓe wowli ɗo kon miɗo andi ko konngol sattugol mettugol kono mi tori kema Allah ta jaɓitanan ɓeɗo ɗo o sabu si ɓe maayi hannden kadi mi mara ko mi waajo banu Israil si ɓe waro yaali lawoɓe jaɓantalan hande kadi wa anta an Allah khairul ghafirina ko an woni ɓurɗo moƴƴude e yafotoɓe ɓe ko ɗum waɗi julɗo wiw en toujours wotaw heɓu goɗɗo go ka o yahasinaka Allah sabu Allah ko kanko woni yafotoɗo bakkatu joni noon ɓayti annabi Musa yewtiɓe ɗum ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala jawma daali on say noon ko ɗum o inni en ɗo fa akhadhatkum as-sa'iqatu ha cango mayde gon nangi on wa antum tay onon tanzuruna hidon dara joni en artika suratul baqara Allah daali joni non bay annabi Musa waɗi négociation on ɗa ko janguɗen kon o torike Allah daali thumma ba'athnakum on say hoti men wurniti on kadi min ba'di mautikum ɓawo mayde moɗon nden ɓe wiwno ɗen ɗa cappannayo non fo walike mayi ɓe fo maɓɓe kadi ɓe immiti ɓe dari wasitay na kamɓe mayno ɓe fop maɓɓe ɓe wuriti ɓe selli ken kono ɓe andi ɓe bonni ɓe andi awa Allah subhanahu wa ta'ala no wawi ɓe Allah dali ko fi hon ɗum non men waɗiri ɗum ɗo la'allakum ko fi onon tashkuruna yon yettu Allah jarnon mo gomɗinon mo ko ɗum waɗi si men immintini ɓe mayɓe sinano ɗum ɓeɗo ɓe rewani ɗon directement ɓe yaha ka yiite mais Allah on o yafani ɓe o artiri ɓe Allah dali joni non ɓay kadi men artiri on men hattali ɗon ɓayti ɓe hooti
kaɓe accuno yimɓe maɓɓe ɓen to joni yewtama ha moƴƴi ɓe gomɗini fewdo oller ɗon ɓe seedi to ike ko ɓe yi kon ko feƴƴiga kon ɓe andi pelletle wondema allahu on ko gooto ɓe yahi ɓe yottinoyi ɗum on say allah subhanahu wa ta'ala o daali hon ɗum wa dhallalna min ɗowdini alaykum sengo dow moɗon alghamama duule ɗen ɗon andi ɗo no wawa hollugol ɗen ko tan sofunoɗo tan gulendi e tan kaɓe wonno ɗon e leydi kaɓe wonno ɗon sabu allah daali tawino haton jinani ɓe de tawnoɓe haton jini ɗowdi ko duule allah addi ɗon andi koyete kon duule ko arata hara no niɓɓiti suuma nange ngen hay enen se wattani yiile yiyay ɗum si nangen yalti ha wonde a yiyay tunge masko ni hara ko asma won dow ga maskinge donc hara ɗowdi aray ko ɗum allah daali men tippini yani men buumiri men ɗowdiniri sengo dow moɗon alghamama duule wa anzalna men tippini alaykum e dow moɗon almanna wassalwa men tippinani on ñaameteji allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴike banu israila wallahi yani ko ɓe bonni allah ɗo fo ɓayɓe arti kadi tawi ngenage no sofi hiɓe tampi allah ɗowdini ɓe ha gasi o tippi o servi ɓe kadi ñaameteji tawa na kamɓe yanganto defa na kamɓe remata aawa allah tippini ittude ka asamawu o tippini ɓe wi ɗo ko assalwa yani almanna woɓɓe wi ko ndiyam jaram welɗam woɓɓe no wi'i ko njuuri woɓɓe no wi ko fruwiji wonduɗe ndiyam hara koko weli wano innen beli wano lemunne wano mandarin hara ɗo koko yarete ko weli tawa ittay ɗon ka par ce que en andi ko wonnoɓe songo e hoore nangue donc ko ɗon ɗaɓe ko weelaɓe ndaare moƴƴere allah nde ko ɗum allah tippini ɗo ala kulli haalin almanna karama goɓɓe no lutodiri e firo ngon ko honɗum woni almanna on kono ɗo koko yarete ko weli woɓɓe wi almanna ko kala nemaji ɗi allah neminnoɓe ɗon yani ko différent nemaji allah addannoɓe ko ɗum waɗi firo ngon wona ya wi'u an ko karama koma wi'uma kon tun woɓɓe no wayno gollum ɗo tun ko jaramu welɗam hara woɓɓe nanata ngal pular ko ɗum jaramu welɗam woɓɓe innama ko njuuri hara woɓɓe kañum kadi hoolaki ko ɗum donc ala kulli haalin en andi koko yarete ko weli wiyen ko jus de fruit kono no wawno allahu alam ɗum na domaine men noon en andi ɗo allah neldiɓe ñamete ko ɗum woni objectif meɗen o ɓe inni noon wassalwa ko tewu juɗangu ha moƴƴi woɓɓe wi ko tewu colli wiraynoɗi allah won o warbiɗi ha moƴƴi o tippinani ɓe tawi ko ɓe ƴettutum ɓe ñama ko ɗum o yi ko allah wi kon ko wa anzalna min tippini ɗo ko tippina ɗum direct tawna ko yaɗata ka leydi gaɓe ƴetta donc allah wiyani ɓe kadi ɓayɗiɗo ari ñameteji ɗin o wi kulu ñaame min tayyibati immorde e ɗi laaɓuɗi dagiɗi ma razaqnakum ɗimen arsiki on karamo koɓɓen no yewti fi o aya moƴƴa ɓe wi so yi allah wi'ali ɗo tun kulu minat tayyibati ñaame ɗin laaɓuɗi ko wi'i ko kulu min tayyibati ma razaqnakum o innali kulu ma razaqnakum kadi ko honɗa soyni min tayyibati ko laaɓuɗi ɗin tawa kadi ko daganiɗi on ɗin par ce que goɗɗum no dago hara an daganakima ma hara laaɓanama on faami kala ko tawi na yangimaki na ko okkaɗaɗa jaray laaɓanama donc a wata wujjude goɗɗum ko dagi ñama inna ɗum ɗon koko laaɓanma koko okkaɗa kon ma ko yanganiɗa kon donc so tawi kadi a yanganiki harana ko dagi hay so tawi woni ɗo laaɓanma ko lakkere ma ɓay tun dagaki dagata ko ka ñama donc ɗum asi allah daali kulu min tayyibati ma razaqnakum ñaame ɗin laaɓuɗi dagiɗi ɗi men arsiki on allah wi non joni wa ma zalamuna ko ɓe waɗi ɗo fop ɓe toñali lam min allah wona menen ɓe toñi allah wi ɗo ko ɓe toñi ɓe bonni ɗo fu ɓe toñali allah par ce que kon toñugol goɗɗo kon non andirte a toñi goɗɗo ko si tawi woni a wowlimo ko tawata battinayi e makko kanko si goɗɗo toñima wi a bonni nde ɗo bonnere ko ma defandoɗa par ce que sa defandaki holluɗa gonga maɗa kan no wawa ka ɗum battina e ma yimɓe ɓen añira ma ɗum yimɓe ɓen hoolo ɗum ha ɗum sonjama gurdam maɗan kono allahu noon ko kanko woni jeyɗo fop ko ɗum waɗi o wi'i ɓeɗo ko ɓe waɗi kon naka an ko ɓe toñi dey ɓe watamo toñude safe ko ɗum holli ala ko ɓiɗɗo adama gollata ha o inna o metti yani o golli o mettini allah ma ɗum o toñi allah allah daali walakin ko woni ton kanu ko wonkiji maɓɓe ɗin yani kanu ɓe latinoke anfusahum yazlimun
ko wonkiji maɓɓe ɗi woni ko ɓe toñi wona allahu subhanahu wa ta'ala. Idan ko ɓe toñi ɗo kon ko wonkiji maɓɓe ɗin. ko ɗum waɗi sinelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ya allahu subhanahu wa ta'ala mo wiya ka hadithul qudusi Allah no dala ya ibadi ko onon yo jiyaɓe an innakum no onon lan tablagu durri on wawata hewtugol niveau lorrugol lan fata durruni sako lorrol lan on wawata ɗum. walan tablagu naf'i on wawata kadi hewtugol niveau moƴƴugol ha tawa on wawai nafugol lan goɗɗum fatanfa'uni sako nafol lan. ko enen besoin ni ko ɗum waɗi ɓe inni kala bonnere nde wonɗa bonnude, kala masibo ngo waɗɗa, kala bakkatu mo waɗɗa, ko hoore ma wonɗa toñude, ko wonkimaki na Allah wonɗa toñude. Parce que si lette ɗen artoyay koye hoore ma dérangeata Allah hayye hunde e laamu makko ngu. si aduna Allah fof dari ke yeddi Allah wi'i juulata rewata Allah, malaika wattike ɗon dérangeata Allah subhanahu wa ta'ala hayye hunde. Idan ko woni himo wawi halkirde fof kun fayakunu makko. ko waɗi so wi ɗo wa ma zalamuna ko ɓe bonni ɗo fof min na min ɓe toñi, ko hoore maɓɓe ɓe toñi, ko wonkiji maɓɓe ɗin woni ko ɓe toñi. oui donc allahu subhanahu wa ta'ala o gayni ɗo iɗon andi depuis fuɗɗiɗen hanki Allah ko woni innugol wa id qulna wa id qultum wa id qulna wa id qulna, ko ɗum woni ɗum andi tetumade men wi'anno on ɗum ɗo, andi tetumade men waɗanno on ɗum ɗo. Allah andintinay ɓe woni e yewtuno hanki o waɗanay ɓe woni rappel moƴƴere ɗe o waɗani ɓe nden fi hon ɗum ndarugol si ɓe taskoto ɓe joƴƴina hakkille maɓɓe ɗen ɓe anda vraiment o patron waɗani ɓe e ɓe hana yeddude mo. ko ɗum waɗi si wiwɗen hanki si tawi an e ɓeygu ma on famodirali, ma an e modi ma on ala famodirde, ma an e ɓiɗɗo ma mo jibinɗa on, wonde nayon waɗu tum gere sonkon, an tawɗo on ko an woni responsable jo ma, ko an ɓuri moƴƴade ma, ko joɗɗinmo wonde fillagol moƴƴere muɗum no bonna. si tawi ko fillorɗa ko fiya mante fi yo on ɗon ninsu, mo waɗanɗa on yani hara ko wonɗa fillorade kon ko fi kanko yo o yi'u wondema ɗa ɓuri mo. mais si tawi ko yo faamu o andita fi yon faamodir ɗum ɗon no sella. wiyamo modi anditu mi waɗanima ɗum ɗo, mi waɗanima ɗum ɗo, mi waɗanima ɗum ɗo, ko mi waɗanma ɗum ɗo e ɗum ɗo, mi waɗiranalima ɗum ɗo fiyen haɓu, mi waɗiranalima ɗum ɗo fiya añan, ko ɓaymiɗo yiɗuma, ko mi torima wa'irni wonde ɗum no battina e makko ɓuri ko yawton ton diskiton sa waɗa ɗum ɗo sa waɗa ɗum ɗo. si tawi tun ko marɗo hakkil o joɗoto tasko onna vraiment ko gonga. ɓay ko non Allah woni yewtirgol ɗo banu Israil. wa id ɗo kadi en aray woni aya next aya o Allah dali wa id qulna jantituma nde min wi'anno on kadi ha joni onon banu Israila nde min danduno on bone fir'auna min tuubi mi yani min jaɓani on tuububu e ɓawo rewgol on gaari ndin e wi'ugol kadi on gomɗinta si wona Allah ha joni no faala négociugol e maɓɓe. ko ɗum sinnuɗen Allah o yaadu e maɓɓe ha ka fen o tawi ɓeɗo on kanko tila subhanahu wa ta'ala o gaynide maɓɓe few. Allah dali wa id qulna janti andite tuma nde min wi'uno udkhulu naate hadhihi alqarya ndeɗo saare fakulu nyamon min ha ka nder saare ton haythu shi'tum nokku kala ka faala ɗon e kala ko faala ɗon, kala ka faala ɗon e kala ko faala ɗon o serti kala ka faala ɗon ko ɗum woni e nokkure kala ka faalaɗa, kala ko faala ɗon, kala nyamete wonɗo ton ko ya ƴettuno daganima, ko ɗum woni kala ka faala ɗon e kala ko faala ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala o dali hon ɗum haysu shi'tum ragadan wondude e yaajendi ko woni ton kon fu. musidɓe julɓe partage nen vidéo inchallah. nam Allah dali hon ɗum wadkhulul baba naatiron non ka dambugal sujjadan hara ko on naayiɓe, ko on ɗoftiɓe. wa qulu wi'on hittatun kongol wi'etengol hitta ngo'ol ko ɗum woni yaafinorgol bakkatu, kongol yaafinorgol torongol yaafuye. naghfir lakum min yaafano on khatayakum bakkatuji moɗon ɗin wasanazidul muhsinin meɗen aroyay pellet meɗen fawi ɓeydangol joddi ɓen moƴƴinɓe golle. oɗo aya kadi fiyo en faamu mo seeɗa
yalta e suratul baqara ɗo allah wi'i ko saare o wi'unoɓe ɓe naatoy hono woni nden saare ko baytil muqaddas ka wona piirede ɗo hande allah wi'unoɓe law yoɓe yahuɓe naatoya kamɓe alyahud allah wi yahe wonon baytil muqaddas rewollan ton ko ton mawɓe moɗon ɓen iwi ko ton annabi yaquba iwno o yahi misra yilte hoton ton rewon ton allah kono konɗum ɓe jaabino konɗum ɓe waɗuno jentoɗen ɗo allahu subhanahu wa taala andi o ni ɓe yahe on naltun kadi yahegoy mi hakkidi on e hoore mon subhanallah wallahi allah moƴƴike banu israila kono ɓe jaɓali allah daali si on yahi ton on naati ka nder saare ton fa kulu haray on taway ton ñaameteji miɗo waɗani on ton jardin ji miɗo waɗani on ton yani kala ko faala ɗon kon o wi ñaame kala ko tawɗon ton ko ɗum woni kulu minha haysu shi'tum kala ko faala ɗon ñaameteji kala ko tawɗon ton no dagani on ñaame ragadan no yaaji kadi hiɗon mari yaajende hiɗon mari ɓuttu hiɗon mari newende ton no ɓuuɓi leɗɗe kala ko faala ɗon hino ton o yangotako ko yon artun itton ñaamo ko wilandi on tun ko sharti goto wadkhulul baba siɗon naatude ka woɓɓe gononni ɗo ko wiya kon qariyatan ko nokku juulirde nden tigiri area on ɗon ɓe wi hon ɗum allah wi ɗo si on naatiri naayagol ugginagol ɗofto iɗon andi ay enen a respectude goɗɗo ko ya ugginanom allah wi komi faala yon naatir ɗo taw naatuɗo hiɗon towni bala faami noon ko onon waawi waddi ɗo hoore mum tippine hoore moɗon ugginon ko e moɗon ɗen naaton hiɗon andi ɓe wi nelaɗo sallallah sallam ñande ɓe uddituno makka nde tawno hiɓe andi ko allah hon okki ɓe doole artugol uddita makka ɓaawo ɓe raɗede makka duuɓi ɓe ala ton nden ñande tawi ɓe jogi armé ɓurɗo wonde puissance on ɓe waɗi ha ɓe hendike makka fo kono ɓe arno tawi hiɓe uggini kamɓe sallallahu alayhi wa sallam hiɓe naayi hiɓe tippini hoore maɓɓe ɓe ɓala ɓantade ha ɓe naatoye makkatul mukarrama nayanagol allahu subhanahu wa ta'ala e ɗoftagol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala jonnon ɗo allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri ɓe waɗo ɗum ɗo kono est ce que ɓe jaɓuno ɓe jaɓano honɗum woni ɗum ɓe wi allahu subhanahu wa ta'ala ɗo allah daari aren ka suratul ma'ida fiyen faamu firo o aya mo janguɗen ɗa ɓe naatuka saare on allah daali wa id qala musa a jante tuma nde annabi musa wi'anno li qawmihi yimɓe makko ɓen allah wahayni annabi musa yottine yimɓe ɓen banu israiliyankoɓe ɓen ya qawmi ko onon yo yimɓe udhkuru koni andite ni'matallahi alaykum nemaji allah ɗiɗi o nemini e moɗon nemaji ɗuɗuɗi feƴƴuɗi depuis o nulimmi depuis o immini depuis o halki fir'auna e annabaɓe ko o nulno fof adolan min o moƴƴike e moɗon o immini annabaɓe buy e leñol mol ngol fiita on naatu yiite ko ɗum woni udhkuru o andite ni'matallahi alaykum nemaji allah ɗin e dow moɗon id ja'ala fikum tuma nde o waɗuno e moɗon e leñol moɗon ngol e gorol moɗon ngol onon banu israila ambiya a annabaɓe ɗuɗuɓe ko fi hon ɗum woni raison immingol annabaɓe buy e moɗon ko fi wota on majju tuma kala fuɗɗiɗon bonnude allah immina goɗɗo oyna acce mi yiɗa na on natugol yiite mi yiɗa yen haɓu rewelam min on boni on murti arte ka ligne tuma kala ɓe fokkiti murtugo allah adda annabajo go ɓe wara woɓɓe ɓen ɓe ɗaraɗo woɓɓe ɓen annabi musa jonno andintinde ɓe ɗo allah widdum wande o waɗuno e moɗon annabaɓe heewuɓe wa ja'alakum o waɗi on kadi mulukan lamɓe subhanallah allah okkunoɓe pouvoir ɓawo fir'auna feƴƴude tawi joni ɓe laamike ɓe hetti aduna on ɓe heɓi pouvoir wa ja'alakum mulukan o waɗi on joni ardiɓe tawi hara nun ko on ardaɓe joni ko on ardotoɓe ko on fewjayɓe wa atakum o okki on ma lam yu'ti ahadan min alalamin o okki on ko okkali hay goto e aduna o okki on onon banu israil ko okkali hay e goto e aduna o honɗum okkede dandede waɗanede en yi'i allah tippinaniɓe ñameteje iwruɗi ka sama o ka hay goto allah waɗanali ɗum allahu on jaɓani annabi musa yomo ko ba e maɓɓe ɓen aru jento konngol allah ngol subhanahu wa ta'ala ɓe nana hito makko ɗum ɗo kadi ko ɓural ni ka ɓe yahi ɓe moƴƴini ngaari ɓe rewindi
Allah yaafike ɓe woni ɓe wari ndir o yaafo hedditiɓe ɓe ɗum ɗo fof ko moƴƴere Allah e maɓɓe ni ko ɗum woni wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin o okki on hunde ko okkani hay goto e yimɓe ɓe Allah jon noon annabi Musa ha joni woni continude yettingol e maɓɓe dalol Allah ngol annabi Musa maki ya qawmi ko onon yo yimɓe jooma an yamirilan yomi yewto on udkhulu naate al arda al muqaddasa ndi leydi wi'etendi baytil muqaddas kaɓe woni pirde ɗo hande ɓe wara ɗo Palestine ko kamɓe atano wi'ede o natoton ɓe salani Allah subhanahu wa ta'ala jentoɗe moƴƴa udkhulul arda al muqaddasa naate ndiɗo leydi wi'etendi baytil muqaddasi ɗum ko Palestine allati ndin leydi kataballahu lakum ndi Allahu o windani on o waɗani on ka hoɗon ko kamɓe Allah ati jonnugol ɗum ɓe sali on faami wala tartaddu ala adbarikum wota on yiltitor non ɓawre wota on salo jaɓugol ko Allah yamiri on ɗo o wota on yiltito wi'on on waɗata ɗum fatanqalibu khasirina ha wonton perduɓe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko annabi Musa woni jonnugol message on ko yuɗento kon Allah inni ka suratul baqara parce que ɗo ko suratul maida wonɗe ko Allah wi to kon udkhulu hadhihi alqaryata naate e nder nde ɗo saare ko ɗum ɗo annabi Musa woni yottinande ɓe ɗo ko asiminni on ko manaɓe den ayaji ɗen fiyen faamu moƴƴa Allahu subhanahu wa ta'ala o himo yewta en toujours kongol annabi Musa ngool annabi Musa maaki qaaluɓe jaabi ɓay annabi Musa maaki taw yiltode taw salo si on salike tun haray perde jokkoye qaaluɓe wi ya Musa ko ayya Musa jentoɗen ɗo ko honɗum banu Israila ɓe zifuɓe hande wonɓe wi'ugol wuure maye ko kamɓe jeyi baytil muqaddas ko kamɓe jeyi Palestine jentoɗen ɗo ko honɗum ɓe jaabino annabajo Allah o nde Allah wiwno naate harana gere na sonko wona liɓugol kaaƴe fettayɗe wona warugol yimɓe naate ko onon jeyi naate konno ɓe wiwno qaaluɓe wi ya Musa ko ayyo Musa inna fiha no ka saare ton qawman yimɓe jabbarina bandiɓe jabbarina hurmuɓe wa inna no menen lan nadkhulaha men natata e nde saare few hatta yakhruju minha ha ɓe yalta ton fa in yakhruju si ɓe yalti minha ka saare ton fa inna no menen dakhiluna ko men natoyayɓe ton ɓe wi ɓe ɗo yimɓe banu Israila fewndo ɓe yalti ton ɓe yaari Égypte hari woɓɓe goo artino hoɗiti ton ɓaawo maɓɓe tawi noon ko yimɓe bandiɓe waraynoɓe waɗaynoɓe gereji molanaɗi woɓɓe wi ɓe aruɓe piiride banu Israila ha ɓe yaltini ɓe nder ton e nder baytul muqaddas jon noon Allah no faala wallugol ɓe hoota ton Allah inni yahe naatiron no mi inniri on noon so on waɗi ɗum tun mi wallay on gaño ɗon gere ɗen yaltinon ɓe wonɓe ton wona ko ɓe hurmi ko woni probléme wona marugol ɓe armu on wona doole maɓɓe ɗen ko Allah mari doole sina ɗum ñande badre yimɓe 300 folatano yimɓe guluji kono ɓayi ko Allah woni waɗowo gere ɗen jaɓan mo tun ko o wi'uma ko ɗum ɓeɗo ɓe sali ko ɗo ɓe perdi ɓe wi kamɓe ɓe natata ton few on nani ko ɓe indi kon ka women natata ton fannama ɓenno ton si ɓe yalti non on say men natoyay Allah wi jaabi ɗon directement worɓe ɗiɗo woɓɓe wi ɗo ko annabi Musa e annabi Haruna woɓɓe wi ko worɓe ɗiɗo gomɗinnoɓe moƴƴuɓe jeyanoɓe banu Israiliyankoɓe ɓen ɗum ɓe wi Allah dali qala rajulani ɓay ɓeeɗa wowlingol konngol ɓe wi men natata ton few fannama hiɓe ton qala rajulani worɓe goo ɗiɗo wi'i min alladhina jeyaɓe ɓen yakhafuna an'ama Allahu alayhima tawaɓe ɓen hulayɓe Allahu subhanahu wa ta'ala anditayɓe nemaji ko Allah nemini kon e dow maɓɓe depuis ɓe fokkididi o annabi Musa depuis o programme maɓɓe fuɗɗi ɓe wi on ɗum ɓe wi udkhulu alayhim koni acce ta on yeddu ko annabajo Allah on wi kon ɗo ko worɓe ɗiɗo wiwɗen karama koɓe goo no wi ɓeɗo ko jeyaɓe leñol banu Israiliyankoɓe ɓen tawi ko moƴƴuɓe woɓɓe ni ko annabaɓe Allah ɓen ala kulli haali ɓe wi koni acce ta on darto konngol Allah ngol udkhulu alayhim natire e dow maɓɓe albaba ka dambugal
naatire ka dambugal ka Allah wi on ɗon waɗiron no Allah wi on non fa ida dakhaltumuhu si on naatiri ka dambugal on waɗi no Allah wiri on non fa innakum haray ko onon tigi ghalibuna woni ko foloyta ko ɗum wolɗen joni ko onon foloyta si on waɗino Allah wi'ri on non on naatiri ka dambugal ka Allah wi on ɗon wotan huluɓeɗa wa alallahi ko woni tun koye hoore Allahu on fatawakkalu woni ko hanuɗon fawade ko kanko woni ko hanuɗon hoolorde ko kanko woni ko hanuɗon habbitorde ko kanko tu woni ko hanuɗon hulude kono non in kuntum ko si tawi woni on laatike dey mu'minina ko on gomɗinɓe Allah hattirde e gomɗingol si tawi woni ko wiwɗon kon on tuubi e bonnereji mum feƴƴunoɗi ɗi'i ko rewɗon gaarinin ko ko jaabinoɗon Allah kon min gomɗinta ha min yiya Allah ko wiwnoɗon ko yoɓe moƴƴinan on gaarinin kala bonnere ko wanno ɗon so tawi on ninsiti ɗum on laɓɓinani Allah tawi ko gonga moɗon hiɗon gomɗini ko Allah wi on kon hiɗon hooli himo wonde e moɗon hiɗon hooli Allah no renti on hiɗon hooli goɗɗum feƴƴataka hoore leeji ɗo sina hara Allah no suti on haray ko honɗum waɗa ton haray yahe naatiron ka dambugal ka wiya ɗon ɗon inchallahu Allah on o wallay on kono dane ha joni annabajo Allah woliɓe jaɓani worɓe ɗiɗo moƴƴuɓe tawaɓe maɓɓe wowli kono kon ɗum kadi ɓe jaabi ko ɓuri sattude e ko ɓuri mettude e konngol wallahi ɓe jaabi annabajo Allah on e ɓe worɓe ɗo ɗiɗo ko ɓuri mettude e konngol jentoɗen kon ɗum ɓe wowli qalu ɓe wi ya Musa ko ayyo Musa inna no menen lan nadkhulaha men natata e nde saare few yo henane ko men wowli kon men fillito kadi fiya nano ko ɗum woni ɗo par ce que ɓe winotoɓe natoyta ɓe arti ɗo kadi kon ɗum ɓe jaabi lan nadkhulaha men natata ton few abadan fes o yika ɓe addi mo on abadan few ko satti wo ko satti ko wiyeten kon ka pular ko satti ɓili wo ko satti ɓili ɓe waɗata men waɗata few men natata ton few ma damu fiha fannama hiɓe ton fannama ɓen ɗon ɓe yaltali ngal fallirɗa o ngal rewɗa o Musa men yata baytil muqaddas ko onon no woni arde hande wi on yo Palestine ɓe yaltu ko onon woni arde waron ɓe juɗon ɓe wi on ko onon jeyɗon ko honɗum jaabino ɗon Allah nyande Allah wi onon on yo naatu ton wondude annabi Musa ko ɗum ɓe duwa jaabade si ɓe yaha ɓe waɗa ko ɓe woni wadde kon hande baytul muqaddas subhanallah ma damu fiha fannama heɓe ton jente ko ɓuri ñiddude e konngol ko ɓe wowli kon nani jente ɗo ko honɗum ɓe wowli ɓe wi fadhhab yahu am Musa yahu anta wa rabbuk yahu an e jomama la ilaha illallah yahu an e jomama hande ko ɗum ɓe mari ko ɓe jaabo Allah hande ko ɗum ɓe mari ko ɓe jaabo annabajo Allah ittuɗo ɓe on e lette fir'auna ɗe ɓe wi yahu an e jomama fa qatila haɓon yahu an e Allahjo ma on waɗon gere ɗen idan onon on gomɗina oɗo ko Allahjo mon e hoore ko waɗani on kon fof ha joni on rekoni sali ko Allahjo moɗon yahu an e jomama haɓi ɗon yahu waɗon gere ɗen an e jomama yahu an e Allah ma on piiri ɗon e ɓe yimɓe wonɓe ton inna no menen ha huna kame woni ɗo qa'iduna ko ɗo min ñiɓata ko ɗo min wonata min feƴƴata ɗo la ilaha illallah nane konngol ngol ɓe wowli si ɓe wi'unomo tun yahu tun an ma ɓeynamo bette yahu anta wa rabbuna an e joomi amen ma ɓenna yahu an e Allah no hoyfuno kaɓe wiɗo yahu an e jooma ma'a ɗo ɓe holli kamɓe ɓe riwi hoore maɓɓe nder ton kamɓe ɓe jeyaka e ɓe Allah jeyɓe ko ɗum ɓe wi idhab anta wa rabbuka joni noon ɓe wi kamɓe ko ɗon ɓe wonata ma damu fiha fannama ɓen hino nder ton ɓe inni menen inna ha huna qa'iduna ko ɗo menen min wonata min feƴƴata ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗo Allahu on sendi banu Israila e sahabaɓe nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓe nyande nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam nyande ɓe fokkituno Badr ɓe yalti fi hettugol ko ɓe jattano tawi wona fokkitirɓe gere ɓe yimɓe 300 simi yeggitali ɓe yalti senagol hetta kuffaru Makka fu mooɓi ɓe wi mahillanden hande Muhammad nyande Badr premier gere wa eden kal islam tay hoore mabbe nden kambe heferaɓen ko Abu Jahal hoorejo keferaɓe ɓen Makka
ɓe moɓodiri kamɓe hooreɓe bandi ɓen fuu ɓe ari ɓe wi ɓe lannay fi ko wiyete ko l'islam ɓaynelaɗo on andiɗo feere ala yiltitatake madina ɓeya fokkiti makka no arde kamɓe le wona waɗugol gere ɓe ammorno nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallama ɓe landi sahabaɓe ɓe'e e maki ko onon yo sahabaɓe ko gere fokkituɗen ni woɓɓe moɗon no gami haɓi dale maɓɓe haynde wotere ɗum ko yimɓe ansariyankoɓe yimɓe madina ɓen gere ɗen falama wonde ono yimɓe madina ɓen ko on jokkuɓe men ko on gomɗinɓe men kono ɗe gere wona onon memminana ko minen yimɓe makka ɓen haray kala e moɗon mo falaka tawede imo hoñitana yo hotu ɓe wi miɗo lando on ko honɗum yamirɗolla en laatinayi ɗe gere miɗo wawi engagade miɗo wawi hoolorde on wondema ko satti wo ko satti on accatalam ɓaawo en engage to ɓay gere ɗen ko maɗe wona ko imma habbo ɗen ɓe badiri ɗo piren ma hoten madina ɓe tawoya en ton ɓe lanna fi meɗen joni noon hotugol en madina tun taw no wo'iti ko balɗe ɓe e arɓe ɗo kadi ɓe marano ɓe fo maɓɓe armuji ɓe addorano arme par ce que na gere ɓe arno fiyen andu ko honto allahu on sendi sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe tawata ɓen hande shi a rafida no darade yenna huɗa fiyen andu ko honto ɓen e yimɓe annabi musa ɓen ɗo seedi on nani ko ɓeɗo wi kon kamɓe ka idhab anta wa rabbuka faqatila yaw an e jomi ma haɓon fa inna ha huna qa'idun menen ko ɗo me wonata ko honɗum sahabaɓe nenaɗo ɓen kam wi anno nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam nyande badr ɓayɗo satti nelaɗo landi yimɓe makka ɓen ɓe jaabi ɓe wi nelaɗo menen men iwi makka mer dogi heferaɓe men jokki on kala ka yahuɗon men jokkay on ko men pre nelaɗo landiti kadi sahabaɓe go jaabiti ha hooreɓe ɓen madina ɓe faami wondema nelaɗo ko kamɓe faalayo jaabo ɓe faala andugol joni ko honɗum woni yani option yimɓe madina ɓen ko honɗum woni décision maɓɓe on hoorejo maɓɓe on mi tanɗini ko Sa'ad bun Abi Waqqas walla goɗɗo e maɓɓe mi yejjiti ala kulli haalin goɗɗo e hoorejo maɓɓe on o yalti o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam miɗo andi ko menen faala ɗon yo jaabo miɗo andi ko menen faala ɗon landade ngal landa ɓe wi wallahi nelaɗo ngol caangol walla ndetidere ndiyam wonde yeeso men ɗo o ɓay hari ndiyam no yeeso maɓɓe wallahi nelaɗo si o yamiri men yo men nokkirɗan ɗo sintere ha ɗam ɓeeɓa wallahi men waɗay nelaɗo si on natoyi e nder ngayka min jokkay on ɓe wi nelaɗo menen min wi'anta on nelaɗo idhab anta wa rabbuka faqatila min wi'anta on ɗum inna ha huna qa'iduna menen min wi'anta on ko yimɓe annabi musa ɓe woluno kon yahu an e jomi ma piron menen mi ko ɗo min ñiɓata bal naqulu laka ya rasulallah idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna ma'akuma muqatilun menen ko min wi'antama nelaɗo yahu an e jooma meɗen préparon guerre on menen meɗen ɓaawo moɗon ko men haɓi dayɓe e moɗon si mayete ko menen atoto mayde si onon nelaɗo hewtoɗen ko tuma menen men maayi min woni ka leydi ɓe rewi hoore fureji amen ɗin si ɓe hewta on onon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗum yo henan on awa ko ɗum woni décision yimɓe ansariyankoɓe madina ɓe nelaɗo ɓay ko ɗum humpa ɗon subhanallah on say nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ɓe heɓi courage ɓe andi inchallah allah wallayɓe sabu wonɓe ɓaawo maɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe worɓe tawɓe imanu on feccino naati joɗi ka nder ɓernde maɓɓe dillata abadan ko ɗum waɗi ɓay ɓe yahi allah okkiɓe polgal ɓe gañi amma ɓeɗo nde tawno ko alyahudu wona gollirede yimɓe ɓe nunɗa ɓe feewa ɓe wi musa yahu an e jomi ma haɓon menen meɗen ɗo men iwata ɗo qala allah annabi musa maki rabbi jomi anani ko ɓe wowli kon anani ko min waddi kon inni no min la amliku mi fawaki joni fawakilan mi wawana hay e goto illa nafsi si wona wonki ankine ahi joni ko manen ɗiɗo mi wawi hejjetiɓe ɓen fof ko kamɓe andi ko honɗum ɓe wawata fafruqu baynana wa bayna alqawmi alfasiqina mi torikema allah sendidir men menen e ɓe yimɓe nafiqiɓe si a lettayɓe wotta lettiɗumen e maɓɓe min e koto an menen meɗen jaɓi ko wiwɗa kon kono hay ɓeɗo kamɓe ɓe jaɓali on say allahu subhanahu wa ta'ala o wi on ɗum
qala alla dali fa innaha no nden sare no baytil muqaddas joni ɓayɓe salike muharramatun alayhim no harminanaɓe 40 sana duuɓi 40 ɓe natoyta ton ngal ɓe rewi wo allah majjinay lawol ngol ɓe andata kon to ɓe yarata hande kadi hayso ɓe falama natugol ton hayso ɓe falama hettoygol nder ton hayso ɓe ninsiti allah ƴetti décision o fermi lawol ngol ɓe natta ton pandan duuɓi 40 sabu ko ɓe wi'i kon yaw ange jomima haɓon menen ko ɗo men wonata on say allah tabaraka taala o wiɓe ko non ɓe yangorto ɓe wango ka leydi allah dali fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin joni non ɗo ko ni ɓe wonirno ɗo ɓayɗiɗo duuɓi 40 ɓe wi e nder duuɓi 40 ɗin ɓayɗi timmi ko allah harminannoɓe kon tawi annabi Musa alayhi salamu kañum feƴƴini on sayi tawi lontike annabi Musa goto tawi annabi Haruna feƴƴini annabi Isa feƴƴini kono ɗon andi annabi Musa no marno suka mo ɓe ɓurno ɓattodirde ko wiyete kon jogantanoɗo ɓe catalunkum tawi on kañum kadi woɓɓe wi hari o wonino annabajo tawi ko annabajo mo wiyeteno nam ko annabajo bal oɗo no wiyeteno yusha idan oɗo o lontiɓe ko oɗo waɗuno wi joni ɓe yahu ɓe naata ɓayɓe ninsi ɓe andi allah kondaniɓe balɗe duuɓi 40 ɓay ɗin ɗon feƴƴi tawi annabi Musa feƴƴinino e annabi Haruna kono oɗo annabajo yusha oɗo tawi himo wuuri oɗo o lidi hande kadi groupe on woni yeeso ɓe immi ɓe yahi ɓe naatoyi ɓe gañi gere ɗen ɓe wi ko nden ñande ɓay ɓe yahi waɗugol gere par ce que ɓe yimɓe wonnoɓe ton bandiɓe ɓe hari ha joni ɓe ton hari ɓe ton kono ɓay duuɓi 40 ɗin feƴƴi ɓeɗo alyahudaɓe ɓe yi ko ɓe letti kon ka ɓe wonno ɗon ɓenni ɓe yata allah tippini e maɓɓe heege e tampere ɓe naɓi tampere ha duuɓi ɗin timmi tawi joni ɓe hawjino yo délai on hewtu ɓay délai on hewti allah on holliti annabajo makko ɗum woni annabi yusha ko honto lawol ngol woni on yo ɓe wawi yaade on say ɓe yahi ɓe naatoy baytul muqaddas ɓe yaari non no allah faalirano ɓe yahi non ɗo ɓe gañoyi gere ɗen ɓay noon ɓe gañoyke gere ɗen ɓe wi ko nden ñande gere on waɗi ha ka futuro tawi fuɗɗike niɓɓude nangen falama mutude e hino gere ɗen lannali oɗo annabajo wiyeteɗo yusha o wi allah mi torikema nennanan nange ngen ha ɓen gayna gere ɗen nennanan darnanan nange ngen ha men gayna ko men woni kon allahu subhanahu wa ta'ala ka jaabingol du'a annabajo makko on o darni nange ngen freni ha gere ɗen gasi on sayge continue fiyo futuro on heew tawa ɓe gayni ɓe yaha ɓe juula honto baytul muqaddas on sayi tawi fi tataw hara niɓɓi ala kulli halin wi en haysi wona fi juulugol allahu on darnuno nange gen ɓayɗen andi ko enen woni ko yamira juulugol waɓutuji ɗin 5 kono ɓeya kamɓe kadi annabaɓe ɗaya mofte bien sûr harɓe marno ko ɓe juulata est ce que noon ko futoro maɓɓe on ko futoro men on ka ko alansara men e alansara maɓɓe allah wa alam ɗon haray naato wonɗen kono haray ko ni ɗo allah subhanahu wa ta'ala o wallirnoɓe joni noon karamakoɓe go wi'i ha joni ɗo on andiɗa ɓennuno ɓe yata fewka ɗon ko ɓenni ɓe yata joni noon arten ka suratul baqara fiyen faamu joni aya mo wonno ɗe yewtugol on joni noon ɗo ɓayti ɓe gañike gere ɗen hewtike joni natugol ka nder juulirde ma ɗum ka nder galle juulirde nden ka woni ɗum yani place on wiye natugol ka nder miside on faami joni ɓe andi gere ɗen lanni few ɓe hetti pouvoir maɓɓe on argol noon naata ɗon ko ɗon noon allah inninoɓe joni ɓe naatu ɗon hara hiɓe naayi hiɓe sujji allah wi kaɓe wi ɗon joni ɓe naatude kadi ha joni fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum andi to banu israila gardama e muɗum ɓay ɓe gañike o gerɗo allah ni joni yahe noon naaton ka nder miside yahe naaton place ka juulirde nde woni ɗon ko ɗon noon allah inni ɓe naate hara ɗon naayi weltanagol allah par ce que o walli on gañike victoire o wi on ngol konngol ɗo hittatun allah men torikema yaafano men bakkatuji amen ni par ce que a neɗɗo kala ka wonɗa harayɗa mari bakkatu ko ɗum waɗi sine laaɗon sallllahu alih wa sallam ɓe maaki hay si a naati ka nder hurgo si a yalti inno gufranaka sabu tammo peeduɗa ɗon on a jantaki inde allah haray ko bakkatuno idan allah wi ɗo yahe wiyo yomi yaafano on bakkatuji mon ɗin wowle ngol ɗo tun konngol hittatun mi yaafano on kono ɓayti ɓe ari
ɓe wi hintatun. Allah wi hittatun, ɓe wi kamɓe hintatun. Karama ko ɓe wi ko wiyete kon hinta ko abbere goɗɗum, woɓɓe ni ko abbere ngawri ma gabbe wano innen fonye ma ko gabbe do ko tata ko fuɗata. ɓen tori ɓe wi ko arsike ɗo ɓen no Allah yafano men, ɓen ni Allah meɗen faala nyamete. ɓe waɗi ɗum kadi sabotage. On faami na fi wonde maɓɓe weela, kono ko sabotugol tun konngol ngol oya wi'ingol fiita ɓe wowli ɗum ɗon. Allahu subhanahu wa ta'ala o daali ɓay ɓe wi ɗum. Allah tabaraka ta'ala on say o wi fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna. on say non min tippini ala alladhina dow ɓen zalamu toñuɓe wattiti konngol ngol ɓe waɗi ko ɓe faala kon. Allah wi ɗo joni handen kadi o négociali o tippine maɓɓe rijisal lette minas sama'i uruɗe ka sama'u bima kanu sabu konko ɓe laatino yafsuquna hiɓe bonna hiɓe yedda Allahu hiɓe murta yalta e ɗoftare. si on calculi ɗo depuis ɓe fokkidiri annabi Musa ɓe yalti Misra, Allahu on addi ɓe ha kacangol, o walli ɓe o halki Fir'auna, ɓe yi'i o holli ɓe par ce que mo wawno halkude Fir'auna ado Fir'auna e groupe mum on hewtude kacangol. himo wawno mutinde leydi ndin irtugol leydi ndin ko ɓe ƴawi Misra ɓe fokkiti jokkugol annabi Musa en. himo wawno halkude ɗon Fir'auna ɓe fok maɓɓe ɓe muta ka nder leydi no Qaruna mutirno non. kono Allah acci ɗon Fir'auna, ɓe yahi ha ɓe hewtoyi banu Israiliyankoɓe yi'i taw Allah fecci cangol ngol e tumbo, cangol wonnongol irude, cangol tawgol hay bato ko kara han taƴitirta. Allah feccingol ɓe ari ɓe lummi, ɗum ɗo yonali ɓe. Allah ukki Fir'auna nder ton, mo ɓe sikkuno on ko Allah, ɓe sikki ko o ɗo rewete, hakke ko o marno pawa, hakke ko o mawnintinino, o ukki nder ton. Allah yooli mo ɓe yi'i. Allah ko nu yoliri mo ɗon ko fiyo ɓe yiwu ɓe anda jajondole ɗen ko Allah. kono ɓe gayni ɗon ɗum ɗo yonali ko ɓe wajotira. ɓe gayni ɗon ɓe immi ɓe yahi ɓe wi Allah, ɓe wi annabi Musa waɗan men reweteɗo, waɗan men reweteɗo. acci hakke pay koy kono wullude ga kono ala ko wawɗen inchallah. nam ɓe inni waɗan men reweteɗo, ɓe waɗani ɓe rewete, yani an astaghfirullah. ɓe wi waɗan men reweteɗo arana Allah. ɗon kadi ɓe yewtida e mum ha ɓe moƴƴini gaari ndin, ɓe rewi gaari ndin. ɗum ɗon kañum kadi ɓe wallita moƴƴi. ɓe yahoyi ɓe wi annabi Musa min gomɗintama sina men yiwu Allah. ɗon kañum kadi Allahu on panisi ɓe seeɗa, o wari ɓe wurniti ɓe, o yafaniɓe kadi. ɗon kadi moƴƴi. ɓe ari ɓe wiya ɓe naato ka nder saare ɗo, ɓe wi ɓe natata fiw. ɓe wi yawange jooma ma haɓi do menen me yata ɗo kadi Allahu on o yafaniɓe ɗo o kadi. fi kala ɓe wi ɓe yata o jonni ɓe ambargo mo 40 ay ɗum feƴƴi o yafaniɓe kadi ɓe ari ɓe naati. o okki ɓe victoire, yimɓe ɓe hulnoɓe nder ton, ɓe tanɗini ɓeɗo haray foolayɓe. Allah okki ɓe victoire, ɓe gañi oɗo victoire. joni noon Allah inni yahe natanollanka miside ɗa wolon konngol ɓurgol fanɗude. hay o innali wiye astaghfirullah sako wiye no juuti. o wi qulu hittatun, wi'e tum hittatun. on hitta ɗon ko firi komi yafano on bakkatuji mon ɗin. si on wowli ɗum mi yafanto on. uggi non koye moɗon ɗen yaron needi e respect. ɗo kadi ɓe wi ɓe sali, ɓe ronki wadde, ɓe salaki tun, ɓe saboti konngol ngol, ɓe wi hintatun. Allah tawi ɗo vraiment ɗo on haray hatti, o muñanike ɓe, o walliɓe, kono ɓe na weluɓe gerrude ni. ko ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala o wi joni non ɗo ɓay ɓe jalkiti ɗum ɗo, o wi fa anzalna ala alladhina zalamu. on say non men tippini hoore ɓe yimɓe toñuɓe rijisal lette sattuɗe kanuɗe ñidduɗe minas sama'i urɗe ka sama'u. men tippini ɗum honɗum e dow ɓen bima kanu sabu konko ɓe laatino yafsuquna hiɓe murta ɓe yalta e ɗoftare. tuma kala ɓe yamira ɓe salo, tuma kala ɓe yamira ɓe salo. a musidɓe julɓe tedduɓe, ko ni ɓeɗo o ko ɓe woni alyahud, ko ɓe wi'uno Allah ɓe natata ton few. joni noon ɓe arti ko ɓe woni wi'ude yo Palestine yaltu nder ton. faami haray ko kamɓe ni bismillahi ta'ala en dartoɗo hande ko ɗo hisbe on mi tanɗini dari. si Allah on pooɗi balɗe ɗen jango en aroyay kadi fuɗɗotoɗen ka annabi Musa landino ɗon fi yarnugol ɓe sali jaɓude ɗum bismillahi ta'ala.
kono haray mi andintina on ɗo wona histoire annabi Musa e alyahudu de wonɗe ko firugol suratul baqara kono suratul baqara hay so nani inde maggol ɗon ko ngol innitira ko nagge ngo annabi Musa e alyahudu wadduno fi muɗum donc issa on buy e maggol koko yewti fi annabi Musa alayhi salam donc e fi banu Israil ko ɗum waɗi inde maggol on tun taw ƴetti fi nagge nge Allah yamirno yo kamɓe banu Israila ɓe hirsu ko fi nge yewta ka suratul baqara ko ngen innitira suratowol ngol suratowol yewtangol fi nagge nge donc haray ko ɗum waɗi si tawi woni ɗo hiɗe yewtude haray ɗo yen kuppude vidéo meɗen on bismillahi ta'ala mi andintina on onon fof jama on mi torki on haray ko lewru sumaye ni wota en yejjitu fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yo Allah yafano en bakkatuji meɗen ɗin e yiɓe ɗo par ce que ko wonɗe yewtirgol fi ɗiɗo vidéo ji wona fi tuyen ar heɓen ka ittoɗen wulagoy wallahi siko fi ɗum on tiginno mari golle dolle ko do wawi waɗude kono ko fiyen heɓu enen kadi ko taskoɗen ndaren hoore meɗen ndaren feƴƴuɓe ɓen idan ɓeɗo ɓe bonnu Allah yaafi ɓe bonni Allah yaafi ɓe bonni ɓe répété yasi Allah tikkoyde wotere o halkiɓe idan enen julɓe ɓen ko ɗum ɗo addirana en ko fiyen tuubu ka Allah arten ka Allah hande laawoto hande o tikkanta en iɗon andi ka fatiha ko jangeten ko nyande o nyande ko ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fewnu men e ngol laawol ma fewugol laawol ɓen ɓe neminirɗa peewal hara a waɗali men e laawol ɓen ɓe tikkere ma nde nangi idan ko hulugol Allah wota a yaw ha bonna ha Allah tikkane tawasi o tikki o ferma par ce que jangino ka fuɗɗode sura on woɓɓe go bonnuɓe Allah ha Allah inni ɓe summun bukmun umyun fahum la yarji'un o wi ɓeɗo on ɓe woni ko wiyete kon kes kondane mi soki ɓerɗe maɓɓe ɗen mi ferike saabi on kon ɗum woni ɗum ɓe pahi ɗi ɓe nanata gonga abadan ɓe wumi ɗi ɓe yiyata gonga haysi ɓe suti lawol ngol kono ɓe yiyata gonga ɓe mbobi ɗi kadi ɓe wawlata gonga abadan kala mo Allah waɗi o place ɗo ara o perdi aduna e lahara yo Allah dandu en ɗum joni noon ko ɗuɗɗingol bakkatuji ɗin ha ronka tubugol ko ɗum hewtinta jiya ɗon ɗo yo Allahu dandu en mi torki en haray wota yejjitu inchallahu ta'ala wakkilagol tuuben ka Allah ɗum wona go'o ɗiɗi ɗin ko no tawa e ko Allah yaforanta goɗɗo bakkatu ittugol sadaka neraɗon sallam e maki sadaka no ɗannina tikkere Allahu subhanahu wa ta'ala nde ittugol sadaka wallito julɓe ɓen wallito miskino wallito alyatima faabo julɓe ɓen no tawa e ko ɗanninantama tikkere Allah ittanama bakkatuji ɗin en holliɗo pay koye alyatima hoy e miskino hoy koye wonɗe wallitagol wonkoye telmile hiɗen deside inchallahu si Allah walli en onon julɓe ɓen on jaɓi o wallitike miɗo andile pellet on wallitoto par ce que ko o wowɓe en faala sanzangol ɓe duɗa ka ɓe wonta ɗon en hollino ɗo vidéo on mi ndaray so tawi himo ɗo mi hollita on mobere onon tawɓe ɓen ko hande naati kono fi no contribuir ton noon si on daari ka hoore vidéo ɗo numéro on no ɗon whatsapp on no ɗon orange money on no ɗon kutisop on no ɗon fop muɗum hino ɗon hara eɗen tori jama on mo kala yo waɗu wona noon ɓen ɗon tun hiɗen yiide nokkeli buyno wallitede hino pay koye ɗo haray hiɗen tori jama on kala heɓuɗo feere yo wallitoɓe on yi kaɓe woni janngude ɗon o yi koye ndondi ɓe woni huɓɓude woɓɓe maɓɓe wo ko ɗo waloto so ndaari vidéo en postino mo neeɓi seeɗa so ƴawi ka page Aljanna family o yiye woɓɓe maɓɓe ko ɗo jangata ha wala ɗo jemma ka ley mangoy ɗo ka suti ɗon ka ndondi ɗo ko ɗo woɓɓe maɓɓe walata balka ɓe holli en ɗon ka ɓe waloyta ɗon so yii ko lekkoy waɗa tawa ala hino ɗo hayla wolde o yi koy ɗo ko ɗo ɓe walata ɗum sutoɗo ɗum gasaro renta moƴƴa kono so ndaari ka vidéo on famay ko lekkoy ɓe darni ɓe aafi ɗon gokkoy kadi ko ɗo ɓe woni walde on yii donc ɗo andi ɗo ara o renta moƴƴa par ce que arayno ndayi giɗi kono son ƴawi ɗiya vidéo ji on yiyay joni noon ɓeɗo wallahi ko waɗi ɓe waɗiri ɗum ɗo ni ko angal on kono enen ɗo fuu ɓe innasi fuu hawtiti tutti goto o loppoto haray numéro men zel on ko 347 523 3007 ko numéro men zel on ni numéro meɗen orange money on mi filitoɗomo tun seeɗa kono ɗi fop majji ɗi windi ka hoore vidéo ɗo si on gayni vidéo on tun joni on ƴawi on yi ay fop muɗum no windi ɗon numéro men orange money on guine ko 620 40 03 13 numéro men orange money on Sénégal ko 77 656
80 24. Numéro men Zélon Amérique 347 523 3007. kutizo pon kadi no hoore ɗon inchallahu taala. min torki Allah tabaraka wa taala yo allahu jaɓangen koko wonɗen horude. min torki allahu tabaraka wa taala mo kala meɗen yo allahu newnagen heɓugol moƴƴere hunko waɗuɗen e nder nduɗo lewru, hara ko waɗirɗen kon ko sabu Allah, ko andi kon kadi wo ko allahu subhanahu wa taala. hayso ko wi'ugol astaghfirullah heɓuɗa feere sownditiɗa ndeɗa yahaka golle ma wi'a la ilaha illallah, anditangol ɗo konngol. nelaɗo sallallah sallam ɓe maki kalimatani konguɗi ɗiɗi hafifatani inda lisani, hayfuɗi ka ɗengal, kono non ko azimatani habibatani inda arrahman, yiɗaɗi ka huɓa yurmede on. azimatani aw thaqilatani fil misan, tedduɗi ka peesorgal, ko ɗiɗo ɗiɗi hunjoɗen ɗi musidɓe julɓe, wowlen ɗiɗo o jentoɗen ɗi nani ɓay Allah andintini en ɗiɗo yewten ɗiɗo. nelaɗo maki konguɗi ɗiɗi ɗi allahu ɓuri yiɗude, tawa hiɗi teddi ka peesirgal, kono hiɗi hayfi ka ɗengal moƴƴa, kono siɗi peesoyama ñande dargal ɗi hebbinay balance ma on. ko honɗum woni ɗi musidɓe? subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. ko atorɗa e mo wonu selli subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. ene ɗi ono teddani en musidɓe julɓe. si tawi ñallal ngal fof ko ɗiɗo heɓuɗa, ndeɗa dogina ka oto ma, ndeɗa dari ka nder bus, ndeɗa habbi bis ma on, yo tawtun ndeɗa wowla ɗiɗo, hakkille maɗen no connecti e patron on, hiɗa andi ko inde hombo wonɗa e jantade. subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, heɓa baraji hewɗi. nelaɗo maki makugol astaghfirullah, wi'ugol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. ɗum ɗo o wona de okkugol ma tun aljanna, bal ko waɗangol ma place ma on, chateau ma on ka aljanna, ɓe awana ma ton leɗɗe, yani ko plantugol leɗɗe ɗen ka jardin ma ka aljanna. wi'ugol tun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. si a jokki ɗiɗo tun e nder ñalorma on, e nder jemma on, lere nde hettiɗa o, hay siɗa ka golle musidɗo julɗo, ɗawa sontagol wowla ɗiɗo, tawɗa nokkude pelle baraji, hiɗa gollude golle maɗa ɗe. idanta e weddito, hiɗen andi ɗen bonni Allah ko heewi e nder ɗiya lebbi, hiɗen ño'i yimɓe, hiɗen waɗi ndaari ko ndaratake, hiɗen waɗi ala en wata lintude. idan musidɓe julɓe tedduɓe, ko tammen onni, ko ɗo lorto ɗen fuuti e sabunde, itten bakkatu ko hoji e men kon fof liɓen to. ɓayna en fof allahu on newnani yawgol hajju, wona en fof kadi allahu on newnanta yawgol hajju. idan musidɓe julɓe tedduɓe, ko tan onni, siɗa mari bakkatu mo bonnuɗa Allah e nder lebbi feƴƴuɗi ɗin, hiɗa ninsimo, hiɗa faalayo Allah yaafoma e hino ko watta ko. go'o desidu ka ɓernde maga, oɗo bakkatu mi andi o moƴƴa, mi desidi mi wattatamo abadan. première des choses. deuxième des choses, ara nata ka chambre ma ɗum ka salon ma yaha ka juulirde ka juuloton ɗon, ƴetta koye mum an tun, tawaɗa andi ɗo goto ala ko dérangement ɗo. fewtina Allah ɓernde ma nde, ruƴƴana Allah darɗe ɗiɗi, siɗa faala janga inna atayna kal kawsara, sa gayni fatiha darde aranere nden, darde ɗimmere nden si a gayni fatiha janga qul huwallahu ahad. a wawi jangugol goɗɗigo, kono ɗiɗo kadi no ɓuri moƴƴude ma ɗum ko heɓuɗa e muɗum o. si a gayni ɗum musidɗo julɗo, a juuli ɗen ɗo darɗiɗe, a salmini, waɗa astaghfirullah, birwo ko heɓuɗa, waɗa allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim, birwo ko heɓuɗa, ɓanta juuɗe maɗen janga oɗo du'a. astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. mi jangira mo doy fi en jokkumo ɓayno gasa e windoya mo kono mahi. astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi.
مفؤتهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جانغا دي دو تاتي بانتا جودة ما دين ترودا الله ميتوري كما الله بكتو كاريجو بكتو كاريجو بكتو كاريجو كمي واتنوم mi ari yeso mami do irriti ko mi fofudo Allah ko mi toñudo hoore an Allah kono ko an woni jeedo lan o ko an woni yurmetedo Allah ko an wi a yafoto bakkatuji din fu mi tori kema Allah wattoran e be yaafida be mi tori kema Allah yaafanolan dido bakkatuji mi tori kema Allah newnanan kadi hara mi ruttaki e dido mi fodima insha Allah Allah mi wattata o do bakkatu bi idhnillahi ta'ala si berne ma de laabi jokkidi do kongudi ma a wowlidi bakkatuma on no o waywo Allahu rabbus samawati wal ardi o yafantuma si tay non ko hakkeji yimbe ben jogida ko mbudi goddo wujjoda malum ko wattay wodo ko goddo hakke goddo don haray ko ya jonnitumo buri mojjude si tay awata mo jonnitugol fewda andida hersi sa jonnitimo bone waday si o andi ari a wujjumo madum a jattumo ko nun do wada wadde ko ya ndarumo anduda siddo makko jonna wi anabo jonna lankari wi ko min okkimo si tay dum don deranzata o andano hida jogani mo hakke nabu wi ko am okkimo si tay dum non fu deranzete ittam mo sadaka laabudo anni yoda di baraji ko woni do yalla maramo dum do hanyande dargal parce que ko to buri hato jinde mudum do ko hakke mo jogani da goddo wena jogani goddo mbudi da jogani mo kala ko tay dandi da jogani mo hara ko hani hettude parce que hakkeji yimbe ben ko maabe hetta kambe non si toroden Allah yo Allah yafo ko dum do mi faano be ettugol e dars meden on mi weltano on fo sabu ettugol tan modon on jodo hedo en do mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw hara kala ko yewtuden do ko sabu makko kanko Allah yewtirde mi torki Allah menen be wonbe wolude e di réseaux sociaux ji fo ko yewndiri e diina mi torki Allah yo Allah arsiku men ikhlas onon kali torane men Allah bayi ko en fu e wallindira woni yo Allah taw kala ko men atta men hobbila kum video hum do nafi ono yo jarno en nafi yo welto yo Allah taw nafi yo wiu meden wawi hala yo Allah taw hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala men woni wowlirde onon kadi tawa ko wondo jodoragol do yettato modon on jento ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala wadu hon ko fiyo Allah yubu on joddi aljanna yo Allah okku en ko faamu den der ga wawden gollitirde hasko pi hun gotum ya rabbal alamin allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin do yafino e modon fota pay ko sonkay ga modja kono ala ko men way menen ga ko nyalormani donc fewdo do ni men julal taw alansara haray ko dum wadi o nana pay ko hande ko samedi école ala donc haray sonko wingi no heewi ga kono o yafoto e ngala fere dum do bismillah ta'ala mi wi anon fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.